UCM ke KHDC ubat titas khan ula kentaj e kejing NOC na kebenta kelintiral na tetelia sebernihan. Ubat titas habakran sekilat pathai kubor ula pensyai bahadin pelada wat lo di kejing thok barim hadu mentana kalian ke KHDC kam shimlalap ya kanu kejing thok ha keba ke council kala ai ke NOC na kebenta kelintiral wat hadin bak sarkar kelap hak jing thok syaka la kumba live kendai sien ban penken mau yang council halor ke NOC keba kelap pan naka. Hakajuk apor ubat titas khan ula ong ba lesi kala bandan kum kata kejing thok haswa usnam arja khatlai hakaba ompat shimla pentri kam ya kalan acquisition act hakajilla Jamiat ke bakaman ni pi baro ti nakaliang ke jonga khot lang ni pi ki perlok nakaliang jongka press print bat media elektronik aku ban pensyai ha ka bede bat ka jingmi ki kot kubor ha ka bede bat ka statement ka ba ai do minister jongka transport ha ka bede bat ka railway line mene ka don ki kot kubor ba la ai ka ni ka headlines ba ka KHDC kala de ai ka NOC ban sna lentirel na po tetelia sepernihan ti ngadon kum ni ban pensai kanika scheme mo kanika project na mentaban snai kanika railway line na tarai ka de ka bla initiate na du kisnam kiba prapo way terter tu ti adin balami kanika kubor na kaliang kusuma ngala kendit namar balai ba hakani ka isi hi ka ba po ka jingelam ka jungi ngimpat syamai kanu ka NOC ba dai bat ka lentiral bat ngila kran syairu ba nakaliang jungi ka district council ngin yang scam hi bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki klit nong sensyar jongki pat ba jongka district ke jungi jongka area ke jungi ke bahap apa hasil autonomous council nginum la ban ai ke ni ke NOC tenre ke belengo kalong ba ngai i mene ba kami hakilat rai kubor ya ke statement ke bala ai da i minister jungi ante po assembly ban ong ba la i debio NOC na po district council tinga kwa ban pensai yang ni ba nakaliang ke jonga kong CM mentagasi ngala pedlut ya ki records ki badan ki file badan pot district council kam simdan kanun ng ting NOC tenre nga syukwa ban pensai pang ni kalong balik si akisnem shwa kasnem arajar khatlai namar haki tu kipor kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanun ng NOC na pot district council deitat onda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kabangi ong kalan acquisition act te hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ne ka jaka na ni ka jing sim jaka apo upul usam ba dei jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council te kata ka benta na kalyang jonga ngam kwa ban kami namar ba prior to 2013 mo kapamut haswahi jong ka 2013 kat bampat petri kam ya kanika ai lesi nakaliang ka sarkar kala bansim jaka klaim da don kam ya ka concern jongka district council tinre nadu ka snem araja khatlai terter ngala page lut ya ki record sparo bat ka jingpan ya ka concern na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo ka dei khat saw khat ar khat saw tarik banai ba khat ar jong ka snem araja khat riu kani ka correspondent ka baningkong du ka ban nakaliang ka sarkar kala tho shingi ka district council ban pan ya ka consent hakabede ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Berni Hat Railway Station of Tetelia Berni Hat Railway Line national project in Riboy district yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent bat kumjuru akasnem arajar khat nyo ke nakaliang under secretary naka state government la tho biang sangi
ban ai ka consent ban ngani tu ifi baki don hadu kan live po khandai teli ki reminder ki bang iyo mo live khandai teli ki reminder ki bang iyo nakaliang ka state government hak ba yadai bang ni ka kam dan re hadu mentah ngakwa ban kan sai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai kan unu ka concern la ni ka NOC hak ba yadai bat ka railway line kata ka di ka bang akwa ban pensai kedar kanang ba ki pat ba ki bi i ki ni kubor nta ka sni kinnom sya ya lam bakla na ni kumnum sutu bakla ba nakaliang ka district council la de ai kan unu ka NOC rekat ki record ki bangalap hadu mentahi kamtam haka phagani ka isi hi ngi kham ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu kasnam araja khatlai terter kam sumdon kanu kacing ai ke NOC kata ka bang akwa ban pensai kanang ba ki pai ba ki nom sutu bakla